Sultan Ma'ruf Shah merupakan sultan yang menguasai wilayah Pedir pada abad ke-15. Komplek makam dari Ma'ruf Shah yang ada di Gampung Dayah Tanoh Kelibut. Sultan Ma'ruf Shah sendiri adalah seorang sultan dari Pedir. Di bawah beliau sendiri kita belum ketahui siapa-siapa saja Sultan Pedir. Nah, dari makam beliau terdapat sepasang batu nisan yang berjenis samudra pasai, dan di nisan tersebut emang dijelaskan inskripsinya yang mengatakan beliau adalah Ma'ruf. Komplek makam Sultan Ma'ruf Shah terletak di Bukit Gampung Dayah Tanoh Kelibet, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi. Selain makam Sultan Ma'ruf Shah, di dalam komplek tersebut terdapat makam ayah Sultan Ma'ruf Shah, yaitu Sultan Sulaiman Nur, dan makam adik Sultan Ma'ruf Shah, yaitu Sultan Ahmad Shah.